nâu băng in thăng hen ami raya số in vui khao băng in cây ran nay hen simma mala umi tùy băng ki ko mutin hen em bonang ki tho tùy băng vui khao mutin nong sang mutin ti se tunda soi sang mutin sa na sem dong ngày lu lên gam khao hui băng ki ko mutin nâu ti gam về đi nama ding in khán hoa ít điều tập tham gia năm sẽ về ini ko lo pita tarik song dengan Oktober 2022 ini saya dari nikon pertanian dalam này piuin dalam này piu tu pilona cuma cana dan cuma di sini Thadou Students Association tua cuma cana ni jadi ngai tu jauh ni nak ada pertanian kawan ada piuin he ini ni ko hi Tinopol branch TSA ông Lunding 2022 to 2024 lang kay phone do na ni ihasil ang tawtin ordering ni diuhin apart hi pungsom na khat kitiyong le TSA jena headquarter team ho chung wai ye jen pung khat tabang wai ye tan apart jena chapan thei pun ông cho khom ni pi ho do khom pi TSA lam kai ho hin zam ta Thadou in pi lam kai ho hin Reverend Pastor hin chiting le ngày lúc công na cho bon lam kai ho hong sao ko ho lo sin he win a phat cha ki pat the do jin TSA jena headquarter in ngày dam ong ki thomin na ngai dam now a king en he ti yang chu tu ni ko ama sa pe na ngai dam thum na ka nei hin tin program chui chui so ke di witan ni so ke di hin in sin hada tang katin tu hin aban na chalu hitin TSA Tinopol grants 2018 to 20 TSA branch oi kumni ni hin ata mo hin kumni sung ke chai to kelona masanga ju kum khat har ke bol le man gang be se je chun 2019 assembly chun constitution amendment ke bolin kumni ni hi sa tau te ke ti to kelona branch zo si city ho a hin chiting le Manipura district ho a hin apon chkeya kumni ni hi sa tau te ke ti to kelonin 2022 tam chu ke chai tan jong le tu ni ne kon thatum thali ta wang hi lam kai tha ho phon don le than do na ne ke nei the hi yong le tu ni ne ko hin than do na le phon do na nei the ding a yu win TSA Tinopol branch lam kai polui ho zo si tu nga yong avelin tam khat an po thong ji min ke pa thu an ki sei na he program in yau khat changes sa ho min changes sui pham ti a hele moderator hi pu yagin tho bom VPTSA jana headquarters chu ama khela chu ke jo ke Michael lam zu thang chief secretary general TSA jana headquarters kong hi di hin tin chu teng le declaration of executive body kitipazo hi kiting le oath taking exercise hi vice president TSA jena headquarter administration hegin pawin len thum joi na hin nei ding hin tin kiting le na welcome speech at TSA jena headquarter president ulen aman welcome speech to keynote address hin nei hin tin ki chun tham khat a ki khel jena headquarter ko na tham khat program khan khel chu tham khat nyau khat chu kai het sam sa hin tin ai bi yong le i ke pat na ding win khat ve bon wa im na mun chen a ding wi tin TSA an tham chu kha ve sa kong wi tin ban ting ne ke pat na taw ni nei dinga Reverend M Sung Khalal Hokip Pastor MCI Manipurin
ke panna tuni ni khoi programo I chal thai ne ding wa pathi ne nga pi do na ne pi du ti chu ka ti min tin ai pi le ko ma zo si ni thai ne che ba im na mun na ge mu tin TSA and thema phat pan na ga ni leo hen to pa te Pathi ni nga than do ni ding a reverend tu ko ne tao na ne u te pakai hat sung nung sin le ngai lu na dim na lung sin na kidang ta nei chanoven ka program ho kanigu no kaningai tu ho pakai nangin khusung deng sung ka chen na wan noi jong phat thei na pu in tu jing kan jong pakai hitabong phat pha ni ko pha ho nei mu sa wa ade din Thadou student association pakai tianong pal branch tuna out taking ceremony pakai pan thei tadinga hin khodam na nei pi zalwen ka ki pa ben hallelujah ka samoven namin ka thangwa ben he pakai tu ni ka ki man sa na dingo lam kai ding nang hin din pi a pakai thu sei ding te ho hin chutiang le out taking a hung zau ding ho lam kai ho hin na la cha pu reverend pu hin nangin pakai phat thei hin bo a ka ki patwa pana ka ki chai chan ge wa na la gau ki pol khom pi na he a nanga ko na zona ka chan the ne ding o ben ti in na pan pi na ngai cha in ka pharo hin ki ho ka hi win
na ko naung ke hang do in a hing jing ka pakai Yesu Christ amen ka hung tau ke ne program ban to hitin welcome address ko ham ti at lo mai thi ki het tu lo hi li chun welcome address ki note cho sei denga TSA na headquarter president pun hat mangin tin ini ku or taking ceremony exercise some kat bonding over TSA na headquarter president pun welcome address ai sei pe ding ma phat ni lo ding ko na he masapenin itong phat pa IP wa pathin chu thongwa IP win phat chu thongwa hong ge de jong le ki pathi ji bin jong pathin ko ma ki pa thu sei win jong le no zo si chung a ngai dam kai thu me he welcome address I say no mo chu tunia hong kal son an ki bin pha ho di pastor ho hin jong le KCA tinupal ke so tinupal chule Moni area welfare council ho hin sule area ho so zo si hin ki min pha ho zo si hong lo ho chu hong lo ki de jong le hong ho zo si chu ha jong TSA general headquarter minin ki pa thu kan sin he tu na TSA general headquarter to gun no is a TSA tinupal branch who taking ceremony boarding to kanin TSA general headquarter lam kai ho hong zo si khan bing ding ro ki pa min ti ni cái quan mi thùng cái gì có mà giờ tháo đôi pin là không có mai vậy thì sẽ tăng khả năng được là cái quan mình thì cái quan mình trong họ dùng cái phong ti giống này bọn nó theo số cái đường hiến giống này tu nia u taking là đường họ dấu xí chúng họ giống cái bảo thủ cần xin hết kỹ nó address là trong giá cái gì nó mình tu là ya social issue thì đã Hong na chang ai lo wa tang dong hoi thil kam ta jong le TSA general headquarter ai lo wa Thadou in pina ki GP hi Thadou hi phung thu chang thwa ki poma hi puin 1957 56 la ya goldman in India tribe ho zo si recognize abodung zia ki poma hi in mi tam ta ina za ning gel jong le kyon ka GP hi phung thu chang thu hi puin bao khát thô nắm khát cú kí nuôi ra thảo đông cho trap cái hi ta cái phong hiền ya hi mi tấm ta kia khi đó mới thể hiện thì rồi tu nào họ dấu siêu sau bao họ hi bên coi dòng này hết thêm số kế tiền viên tiền nào cần gì này thì chú trong lâm ta kí nó address khi là thảo đông cái phong đàn chú trong cha cần xây là hiện tiền xây kia xây vào mà cái ngày đó mới thế tu hin or taking exercise TSA tinopal am kai ki point tha ho ni diu hin tin chi exercise hi vice president ADM TSA jana headquarter punen mandi welcome address ke chai to kilonen har ban na chalu din or taking exercise hi TSA jana headquarter vice president pun hat hi ai mandi din pun ma phat mon du ding ko taw ne masapelin tuni ko phai pe wa pau pathen phangwa na sang pen ta kain pe ne ki phalla momin tuni o ki hong bai ge kinin TSA general headquarter nam kai ho hi phalap lo hi ka hi jing jing win phat se in program khat ki bon da ai piang la to hom pi lam kai ten in jong ki phal ni thon tam tan seitan program ka china wa hai pha di ka la pha de se lo wa hi tem khat chu ka vai ge te ji win tu jing ka ki hong bai ge kinin ai pi la chun tu ni a thu pi pen tu ni i program wa thu pi pen is TSA technical branch 2022 to 22 up 2024 chan moi bu pi diu lam kai tha ho wood taking ceremony ke hasil na ti de tan te ne ho pa wa chu ichi kin gon khat chu I bol ding jo thupi pen hi je chun dunia hong khilang do ding iselai TSA head ko torang sunga ite bang ni ke hasil na lo le wood taking la dinga
hunga lamkai ho tamkai tha ho zo se chungam se pen ki pa thu kan pu in he ai pile chun lamkai tha ho hi khatwe mi pi ute pa te ho hi vin ting lam tum chuma to pom pi lamkai dang dang ho inga he di bu chung khatwe sim tha na hin ning kating to ting le mi khat khana lamkai tha ho zo se mi khat khana la ya hi chi ut affirmation hi sim tha ya ting le ban jung chal ki diwin tin ai pila 2022 apat 2024 chan TSA Technopol branch lamkai dinga kilhang do ho chaila President Mr. Mimin Haukip, Vice President Mr. Paumin Lal Haukip, General Secretary Mr. M. Min Lal Haukip, Additional General Secretary ML Haukip. Within the accountant Ms. Ngaizawa, within the Secretary Department of Information, Media and Broadcasting and Convener, Social Media and Spokesperson, Mr. Thong Lin Haukip, within the Secretary Department of Health, Education, Environment, Ms. Gracie Lamhoy Ne Haukip, within the Secretary Department of Custom, Culture and Tradition, M. Chinzrai Haukip, within the Secretary Department of Sports and Youth Empowerment, Mr. Tong Kukin Haukip. Tisu hintin, within the Abana, Additional Secretary Department of Information, Media and Broadcasting, Co-Conveners Social Media, Mr. Ledmin Thang Haukip, within the Additional Secretary Department of Health, Education Environment, Mr. Peter Haukip, within the Additional Secretary Department of Sports and Youth Empowerment, Mr. Thangmilal Haukip. Within the Achai Pen, Mr. M. Mangvung Hemzarun Haukip, Speaker, TSA Technopol Branch. Kicheng Hin, Tunia Lamkai, Tahina, Kihasil, Uteking Hatsu, Iladi Hintin. Amasa Penin President Pula Hundin Pilas and Kipamente, Mr. Mimin Haukip. Amasa Pena President Pun, TSA Technopol Branch, Mopuna Lapat in Hitazin, Tunin Kihasil, Nairo, Uteking to Aman Hintin, Aban Banam Kito, I believe Panjing I, Mr. Mimin Haukip, son of late Tongkumang Haukip, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as President of TSA Technopol Branch for the tenure of 2022 to 2024 as per guidelines of the Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of the Thadou Student Association. Lai lengam mo su filam lang na lengam de hin su ga filam mo din lai da kan pai diu hi abana Vice President Mr. M. Paumilal Haukip. I, Mr. M. Paumilal Haukip, son of Daukhulun Haukip, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as Vice President of TSA Technopol Branch for the tenure of 2022 to 2024 as per guidelines of the Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of the Thadou Student Association. Amen. Tulbanin General Secretary Mr. M. Min Lal Haukip. I, Mr. M. Min Lal Haukip, son of M. Paukutil Haukip, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as General Secretary of TSA Technopol Branch for the tenure of 2022 to 2024 as per guidelines of the Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of the Thadou Student Association. Okay. Amen. Additional General Secretary I, Mr. M. Lunmilal Haukip, son of Semgatang Haukip, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as Additional General Secretary of TSA Technopol Branch for the tenure of 2022 to 2024
as per guidelines of the Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of Thadou Students Association. Thank you. I, Mr. Thonglin Hokip, son of King Ampulun Hokip, do hereby swear in the name of the God that I shall be faithful in discharging my duty as Secretary, Department of Information, Media and Broadcasting, and Convener, Social Media and Spokesperson, TSA Tinupur. For the tenure of 2022 to 2024 as per guideline of the Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of the Thadou Student Association. Thank you. Abana, accountant, Miss Naizaba. I, Miss Naizaba Tolthang, Doctor of Semthong Tolthang, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as accountant designation of TSA Technical Branch for the tenure of 2022 to 24 as per guideline of the Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of the Thadou Student Association. Nabanin, Secretary, Department of Health, Education and Environment, TSA Tinupur, Miss Gracie Lamhoine Haukip. I, Miss M. Lamhoines, daughter of M. Yangkungam, do hereby swear in the Lord that I shall be faithful in the discharging my duty as Department of Health, Education and Environment of TSA Tinupur branch for the tenures of 2022 to 2024 as the guidelines of the constitutions of TSA, thereby upholding the integrity of the Thadou Student Association. Abanin, Secretary, Department of Custom, Culture and Tradition, Miss M. Chinzalai Haukip. I, Miss M. Chinzalai Haukip, daughter of M. Sothong Haukip, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as Secretary, Department of Custom, Culture and Tradition, TSA Tinupur, for the tenure of 2022 to 24 as per guidelines of the Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of the Thadou Student Association. Secretary, Department of Sports and Youth Empowerment, Mr. Tong Kin Haukip. I, Mr. Tongkin Hokip, son of Msungkai Hokip, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as Secretary, Department of Sports and Youth Empowerment of TSA Tinupur branch for the tenure of 2022 to 24 as per guideline of my Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of the Thadou Student Association. Tunabanin, Additional Secretary, Department of Information, Media and Broadcasting, Mr. Lemintang Haukip. I, Mr. Lemintang Haukip, son of Kamjapa Haukip, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as Department of Information and Broadcasting co-convener Social Media of TSA Tinupur branch
for the tenure of 2022 to 24 as per guidelines of the Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of the TSA Thadou Student Association. Abanin, Additional Secretary, Department of Health, Education and Environment, Mr. Peter Hawkip. I, Mr. Peter Hawkip, son of Altin Gosai Hawkip, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as Additional Secretary, Department of Health, Education and Environment of the DSA Technical Branch for the tenure of 2022 to 24 as per guidelines of the constitutions of DSA, thereby upholding the integrity of Thadou Student Association. Thank you. Tun Abanin, Mr. Manghung Hemzarun Hawkip, Speaker, DSA Technical Branch. I, Mr. Lamzulun, son of Thadou Hawkip, do hereby swear in the name of God that I shall be faithful in discharging my duty as a Speaker Generation of the TSA Technical Branch for the tenure of 2022 to 2024 as a per guidelines of the Constitution of TSA, thereby upholding the integrity of the Thadou Student Association. Gibamin, lamkai ho ki hasil na oteking chu chan chu hintin ni khat hungpun hunglo pa hi TSA Technical President Thapan pam tha hin puling pan mangin ichi ama ki hasil na oteking na nei de tai ti chu kan he sa hintin lamkai ho zo si hungding do vin lang ichi certificate of election hi ho TSA headquarter president pan pi ron hin hintin chi chu ki chai ting le pathian hi nga han do na blessing prayer Minister Panila Pivintin, isu utiking ceremony bol na chan chu hinte amasa penin President TSA Technical ngding do lang which is certificate of election ng san pwedeng na kan ni Abanin Vice President Mr. M. Paumilal Hawkip. Abanin General Secretary Mr. M. Milal Hawkip. Abana Additional General Secretary Mr. M. L. Hawkip. Abanin Accountant Ms. Ngaizaba. Abana Secretary Department of Information, Media and Broadcasting and Convener Social Media and Spokesperson Mr. Thongmilin Hawkip. Abana Secretary of Department Health, Education and Environment Ms. Gracie Lamhoine Hawkip. Abanin Secretary Department of Custom, Culture and Tradition Ms. M. Chinjanai Hawkip. Abana Secretary Department of Sports and Youth Empowerment Mr. Tong Kugin Hawkip. Abana Additional Secretary Department of Information, Media and Broadcasting Mr. Let Min Thang Hawkip. Abana Additional Secretary Department of Health, Education and Environment Mr. Peter Hawkip. Abana Additional Secretary Department of Sports and Youth Empowerment Mr. Thangmilal Hawkip. Ama hanglo na ala Speaker pu Hemzalun Hawkip.
cái bảo mình lăng ông cái khi mình lăng ngào bên lăngให้จะบังพัดพาดำในปีวหัดเชียงนงประเทศอามาสเตนทางวันปีวิเตนกี่มาจงประเทศรัชาหินคดา blessing prayer นี่ที่ดึงนี่เห็นติดนัดจงว่า organizing committee หัดจงกี่ป่าทุกเป็นเสียจะเลยอีบอลิโตอยูสิวเฮปากายอารมณ์พุดลูเละปากาย direction อายาวลูเละลอสมนาทีเละที่สุนอพานักเฮตีชิวเฮปุ่มปุ่มินตัวนี้ติงลูเปอร์ branch ติงลูเปอร์ district branch TSA ลำไก่ท่าโฮเกี่ยเสียนั่นเองยูจงว่าประเทศทั่วก็คงลุดปีโนมงจูฮิเลซ้ำ number จะขัดเลซ้ำดีเลลีจังซ้ำลังฮิตบังทิลพาอจุงลุงมีเตจุนนนมเห็นอปะเทนุปกาหิข้ามีเตจูนนมเห็นปะเทนินอทุเทงอิสิมดอกทันพัดเทโบปิตาวเห็นองค์ความเจ้าสิเลนหอยเสินและลุงกิลินตาวนาหินเดวินลังกินOging hinsamin kating amoy patin hing apiro na niute tau te hallelujah hing zing wanam kapaw kapatin nay lungsit nay ngay lut na kidang ta nay janong to kilonin tunin ni ko phat hai ta nay mo sa uchun echi namasanga kamasanga na cha te ho hung ding do cheng se hi kum sang ni la som ni la ni apat som ni la li chan adinga TSA Tinupur district ka dengan handol le mipi phatsa chalanang ma phatsa ahitawin ito bangal hando thiya mam hon jam anop nau ki hasil na ani chi thi zalu namin kathangwa na hi pakayin ama ho alung themu athain hinsu thain lang ama ho dei le ama phatsa sa achama na tong hilowin pakai ki puisa le pakai lampuda apanowa chale hicha ko na cham honjong chinele thipna na pin ho ko na chu nampi society ain pui theiwa nampi hi ke palsa nalowa puijang ke nang ma dinga kanamu khanto nal machal na apana malai israel mite ho ejib gama ko na hasat na buina tampi thine theidin mun hole buina tampi ho ko na pui do a natipi kanan gam na lunsa the bangsin kanamu lam lengwai na lam bai na ho yu sia ko nam ho jong ei pui do the diu le ei ko mu pu piu lam kai ang hi thi na di win cha te ho nau te ong ding do ho yu sia na ngin thain phat then bun tin ka taw na hi jing ka pathenu mi him ka hi win ka khil nau jang ka lungai tu yang dam pi jingin ito ho yu si satan lep la na ko na ka kidal tanuwa nang ma ka ki control wa nalagaw ki pui na kom jing thi na diwin mo jong mang chan tin ka taw na hi akilen do naw apan mun chi a hin nangin alung tim wa pan mun len a hi ameru hi heruwa kho sa na le gel kho na ne yuwa hadata to uwa chule akiloi khom na sungwa alam ka hin na chi hi ji uchun ama phatsa sa hilowa michang chi phatsa hilowa akiloi khom nau sung phatsa na lampi ahiwa kilung tu ta thaje khom ta hin ko man jing therin ga taw na hi kisu boina thija chom choma ko na nang man chom khanin lang kilung tu ta kum ki pisunga hi na to theina diwin hin pan pin hin mapu jingin ti na cha in tuni ama ho koma ama ho dinga na koma phat thi thumna kan hi lung sit ta ni san pe dingin kapakai Jesu Krista me nakatawa hi amen chuto pilan chen tuni tarik samanga alhala som sang ni la som ni la ni tuni dan phat ta hin imasang wa hong ding do cheng si kilem do cheng si hi TSA lamkai ahita veti akema
Reverend Tithang Kumang Hokip, Pastor KBC Gambe number som lagumin. Papathin, sa papathin, sa lalagaw ting pathin mina. Pondo na le, tao pina, kani pathinin na chung chiwa pathin po tao hen. Amen. Or taking exercise le blessing prayer to TSA VP ADM to Reverend Tangkumang Hokip ama ko na initawin man chung ka pa pu sevin lam kayong kidang do ta le or taking the ta ho lo si yong chung ka pa thu se to ki gomen best wishes piu ne he Una banana chiw hitin motivational speech to tawtin. Tilkhaw na to say na dingin senior citizen site to tawtin Thadou in Pijana headquarter. Ako na vice president ay po piu ito na Chandil Tino pala nga din ngayon Thadou din nga very prominent person to tawtin. Amin namin tao ni Poy Mota ni Lord. Uzam ho vice president Thadou in Pijana headquarter aman chom chahat Tilkhaw na to say na ay naipiding win pat kan bin he. Mas pinin papatin tagwa na kahin pin he. Tu ni tinupal Thadou student association outtaking ceremony that tarik somnga Oktober kumsani na somnani ni ko hay ta pata AP wa papatin tangwa na velin tangwa na kahin pin he. Tilkhaw na sa program Recent pan TSNL Katolpan Watsaban tan kawat akahila kami na zawin alangkat chun ka ke palamin alangkat chun ka ke pai na Thadou student hi tinupal to ai tinupal la chani ki khanoi ta ama sa chu bo na chani la hin 2001 tu chun kanaboi pi hilanga yong Agiput opun faya kanabui jin faya chanil singa cheng naute hoju si kana khomin amho to kithuin Star Academy Skula election kana boloven jawachun presidentin ngamboy hokip daktor ngamboy hokip ide ama chu tujlaya chu hiti mulchan te ho ahin tunwang klong konam kitapun aman tutuhin private ojain sinapati mon kalwari ti hon chakon lecturer pangin abanin secretary in tua homsa halbunga nun humang hukip amahu kanamenin adang dang ahin ang chalen 2010 nang tun Thadou in General Secretary James Amahol secretary to win amahol anchi PNC win tunin hitabang jisang at hoyo la fajo in isim lo thi bin nei la ye jon chun ka ke pa in patin ka tangwa ne tunang ki khom pasalo hin chule dang hong so hi win aywa president pa na sei ma bang chun Thadou hi linguistic base ke pomahe ti chu ichipi hin kam khat zu la atusim chu isidu hin din jajpat la chu Thadou in pi ke ti umnai lo Thadou tribe council ke ti hin ichiyong chu hiti chanil singading kan put do win president chu utong pu ahin secretary chu ku hitam kan he kahim lo tan Haumang, sumang, duko, ama chuan hapangin. Chun ichi palle nera ho si chu chani district adingin TTC Thadou Tribe Council nek put do ne cheta kilon chun hong chalin tu hin choloi chu ong ke chai aban difang tabang amin to hi atha
kan hi pi kit tu pu do kit ding ti chu a hi en ke jong hi guluyon duy là trang vai thì duy là ai ở tiệm mong cắm tên là nát cái hình cái gì thà đủ là ngay hình 2010 14 15 apana thà đủ cookie literature society hình member là cấp bằng công pan lệ 2015 lang chun 16 lang chun member tạ bên công bằng kitan portfolio kan tuin finance secretary kan tuin ông cha lên này là tu hin achi tu cũng je election ka bol ki du win election ka bol na wa chun achi finance secretary ma chu ei tu sa khit win Thadou ku ki literature society chu isa chu kan mun ka tu he ta hi Thadou ku ki Thadou in pia yong ta hi vice president na ka pen Thadou ku ki literature society yong finance secretary ka pen apum changa hi ke ya da nam ki ku da dan ayong la in ka chu i to thei to ring he thì chu he hi chun ta tu na he ta bang imbol ro ding chu kalunga yong kanagel jinga hin chi Paulin president pa ko ma yong kanasin ita banga hi chi itha pu do wa pata tinu pala hin chanila hin imbol do lo wai le te lu ri hi ti chu kanasin na hi ama hung ki pein tunin patan sal la theivin ama chungang ki pa thu ko sei chukit le linguistic besa ini to kelon chun mitam tan Thadou cho adam no ngadimin adam lu do ngamin tele alang khana se ding tai chum chum no mitam ta ini win theyong le e hon che in pam now hi so na hitan hi chun Thadou 19 recognize kinabol na chele Thadou tribe chun 1956 ahin Thadou language ana grammar la ringa ani ke bol ro na chele 1857 na linguistic Thadou pa hi anamitan pu doctor ki sakanten anasut nahi pipi ho ko ma thang kasim ro min chin sim sakit ringe Thadou kiti he chala Thadou kitnai lo Thadou kiti hin Thadou pau chawai Thadou pau ati hin pau lam hathim pin chu kanai pin grison hin Thadou hi Tibeto-Burman Group of Linguistic Family 1904 page 383 Linguistic Survey of India Rule 3 Tibeto-Burman Family Part 3 sunga hin hitin asayi hichi trap hozo se hin hichi pau hi athowi baite ho ti lovin pau khat hi athowi ala awa them khat athodan na chum jong le apau hi khat he bowi hi chun hichi pau hi Stewart Lee Allen 1857 kuma alhabu a slight notice of the grammar of Thadou aniki Thadou ti a anachi chu Journal of Celtic Society of Bengal Vol 24 page 187-189 anasud otai jule demand GHN Jong notes jong hi Journal of Asiatic Society of Bengal Vol 24 page 173 sungahi anasud kitai hijatun aman hijapau hi Thadou language tin anakoutai hijapau hi Thadou pau ahi ti hi amaho ki hilowin abana lekha sun hon jong ahin hold ole akul tu dung zui chun ichi Thadou pau akiti ti hi kapchin na apichi uwe hita bang chun hutsan DC jong chun Thadou grammar tin anasudo tai Shillong 1906 page 17 July
C.S. Pitt Jong Chun, Grammar of the Rangko Language, 1887, page 337, Silong Hichile Kabu Sunga Chun. Aman Hichi Thadou no Namite Pinola Jula Paula Ham. Akinai Pi Fuhojo Sihin Hichi Pau Hi Thosuk Ke Jubi Jule Hichi Thadou Pau Akiti. Kumsot tak Jubin Shakespeare J. Lieutenant Colonel 1912 page 178 79 Lusei Kuki Clan Ajina Atun Hitin Asi Hijipa Hi Thadou Chilak Tejo Sin Athowin Thadou Pungsunga Analut Le Anakaijo Sin Jong Hijipa Hi Atho Chiwi Chile Hiji Thadou Pau Hi Amahola Pau Kigopna Pin Linger Friends Hiji Tin Hijawain Proof and a Pivin Hiyachu Hita He Eho Thadou Teho Josin Hiji Pauza to Ehon Tribe in the ball 1956 Chitakilanton Manipur State Government in Command and Anako Kidin. Echi command and ko na was mi tam tan ama idea ama punhado seno ahin pivin. Echi NP na wa chun Manipula Law Department in Anakul tu in. Echi book dong chu ningkum chun alekha bu chakamu in. Kahin ka kilawin. Ain mi pila mo va sa the lo le kha kha da hi ji chun. Koi mai ong ke vet sa pun hi jang chun command tam ta chun kukia hiding Thadawa hiding ti chu ông anh sẽ so cái last involvement in this son la chu thì Thadou bao thì chỉ cho hay la để ta cho approve anh bảo rồi thì chu tu nang kom anh đi đã cha te họ có mà cái gì luôn min ra na xây dựng lại Thadou bao chu linguistic base track anh cái bảo là hiện giờ chu linguistic base chỉ được hi thì hiện là gì cái gì nu mỗi hi chu kết lại họ cái hết thiên lu nó khát chú aka là wa Thadou pa phó chế dòng là vẫn cái so anh ấy Thadou track anh ấy thì cho nên ika là wa hin understanding misunderstanding khát anh em gì thì chỉ đầu đừng đó là anh ấy chú cookie chú này sana anh ấy hin họ Thadou chú track và hin họ Thadou cookie cái tiêu hin họ cookie chú nasta is support rồi hin anh mi cái khát idem ho chun ku Thadou hon ku kia dem ti po sei ben idem lo he kita sat da he nasta Thadou hon ku ki ho kita sat da he ai la hong cha la tu hin ku ki chu tham khat group min tribe an simu ben simu dong la e hon na go ho hon iti aman cha ita hi la na ga atiu khomon nomenclature ti ding ham nation ti dum khana cho aneu hin ji chun iti ki ko vom ti la lamkang naga tangkhul naga anang naga aketiu la hai se le he e ho ji ju ikiti ding hin hi ju ikiti thei ta pu bin lang khana se ding Thadou ku ki peite ku ki mal ku ki chi ku ki ti chu ik che wa la ki to chat de amo pam bang ju pam tu chat wa la e ho ka la ang ke bui ni ding ma cham lo ba phat ta chi khom lo hin tun dong chan ni district na ke so nei vin ke so hon dong Thadou tribe ho cho anui si thi lo he akita sat sa du boarding to ding am dong le che boarding to ding am ta khei khom ni chi khom ding hin e ho ichu ti ta pu vin Thadou ke so hon Thadou cho don num lo Thadou an dong ku ki ho ke so cho don num lo ti ta bang hat he min iti state leveling hi ikoi tu chat vai le in cha aboi na ding am poi leveling ikoi tu lo ji ba cha ka le misunderstanding cha ka ika la wa mu khoji he ti jong chu ka sei do no min hi chun e hon ta pana pat ta ipi ibol i to dum tam ta be i masang wa boling to ding tam ta ka sei no min nong lại cho chu student no patang ki form phan la siu cho ru si chu phat kan in e to ro wa e bol ro the ni win i bom chawan pan la su ke we tin e to na hi in to na jo sai lung lu de ngai number 1 e to na jo sai ki khop na hi la ma sapina pan ngai
cái vật xây này pun cái nó to nó giống sai mà sẽ là cái phần nung mà hin cho lệ cái phần gì cái gì bố rồi bikin langgola cái phần này dùng pasang mà sẽ gì cái hộp đựng thì là phát chân nào chú gì ngay phát chân nào chỉ vào phát chân nào to vào lên to hi success đi à chú thì lo cái cô vào phát rồi sĩ số mong yon phát mình gì thì lo pa về to apa nên cha te hỏi bonds Kevin tu na pung ra cái số tu đi thì cái số chạy đến lăng pon thọ ta an na to program này cái gunu hello se cha la pa chỉ la bị ngay này tu hin vui ta vin mana pulain ichen nào hi vui ta vin ayu sanjul kazain injala tinupal kita yang ju polison lui la sa ve ti khat ang ju kazain ing boi che do he ing ku te ho na ho tham tho pu ve e ho ai tham oi e ho chu ai zo e ho jang imit mo ve e ho jang khunung ling helawa hin khu in men di wai hita bang ni su he jong le amo ho to e pan ko mo wa na e to wai le ni ju cha le to he ken kalung ngal ka sei num chu I ti jong la article 371 c tin ki ken pi jong la me thon chu a thai mang thi ta he thai mang ta bong ai ta hita he anu ba all to bol wa anu ba ase chu a bol ji ngoi Indian Constitution pumpia 370 article 2 ale hiza nam ka chu Jammu Kashmir cha ham polo ba asu mong le ke chai Jammu Kashmir status chu epm tile amo nang krai popol azona hi suman ki singoi ta suman ki simwa amo sunjong ki mang inda sunjong ki mang the hijita bang status go ta na ga hon adalo ta bang ko ki muale apai ta to hai ta Constitution le flag athu chita bang jo ni ya ju inda ten sam polo ba ala ro article la pi wa ta ko jinon te re to a ko yo le ki chai da be government jo ani pa jun bong ati ti jo bol hi jun e ho ikilung khan wa cha ti ho jo sin e het diung ju kunwa ping hung dam mission ne ya na e to du ka ti ka sei nu me ni mission ni ne lo wa le kunung ting le egan the de wanoi le si chu tu chana chu min tam tan ki chai de tai de kabla yang whatsapp ka bel mi khan wanoi le si ka chai tai khil jo chai ti tai ti ka don bun nu me ai wang la chi pasal ho alo le evangelison don nan te kin don bun ka don bun khil ni thi tin ka ge le yi chun wanui le si di itu icha khang taka hindi wen itu icha te khang ngadinga chu ipi ilo le igi inchen khosa ram chu isin to de ram ti chu ta cha te ho no ko na ki ngai ke ho hi lang khana se dingin te so ni rum kun ati wa hitan ya chu ijan ki pengan ijan ki sen ijan ki gel jong le aki tong tho ta pun aki chi tho ta pun aki si tho ta pun no na that pe wa na ki hu to wa mission ya na nan to divin ka tim kin ne atu ti lo wa le ma sangu ajing ki yang chu ka sei be no min tin tu na pha cham cha kai ma ki ko na thu sei nga nei yin chi na wa kai ma asei ji thi long lang cha te ho jo siang chu na bon cha win na lim long ka hai ho ta pon na pau nan siu la ka hai ngan chang a hin ya chu ei ma khung em pom ta lo ji wa chu na ke ta lo hin tu hin atam do chala chang ta win ke yong chwa kum li ham kan chen hin kum ngam num ta ni ke chang chu in ku te ho na ga hon kai na ha lo le ko chi veng lai suma chang pin ke in ke halen a ve la chu ke hal lo hin agi lo pin ka hi ham ya pha pin ka hi ham lai lo la ei tu kha ham ke in jo hal ha wen hal pha wen om ring ke che lo pha nen kan chi le a zo nan phai nan ta kum ren phai a ka chang den pen phải chừng làng gò la phải pi rằng in cái này in có ta chơi là sung rằng hin em ta lùng đâm là quy sắt nó này va xây dựng boring nó này va hiểu là không thiếu được cái có mà giờ cái dạ tổ gì thì điều hình Thadou chơi là các ngày lút hin cái họ xạ hin cái nếu là các bạn ít thời gian chơi biết xem thì là Thadou ga mình là gì Thadou ga mình nó họ hình na ji ga wen na hon ata achil dim set jo ichal panga sit ji hita chu
ấy thôi gì chỉ chụp cái mail chỉ dừng cái anh ấy na ý nó hình nó hết tạ lâu đi hình hàn hòn hết thì ní tiếng lệ sang lại tiền sang lại cô atipa hi kitunga achal pang lai ta hi khau pi hula ki kana hi khau dang ki jang the lo hi khau pi hula chu ki kana chi bui tau te tang ki pu ro ding ting le hen aji ang lampian jot na ring in sun chu aji ve ya ki denga cha chu thing ke khar ki cha ya thadu hi tu ta chu ki to chana chu tul chu ki sun ji hi ta chu ne ki bo le aji ta de iti thadu hi da de bang ti chu inewa hilang history hoi ka het masanga long chu kana ta sanai ta history ka het masanga ka ta san ta ka na chu 2001 kuma chu aja ki kim pa in nan si hechechin na bol hate do si chu ka lei pi ka po pilang jujan pulang hechelaya president Thadou in bi president chu pa dem mang ahin MDC ahin ama chu ama heng lam kain ani yin contractor lahin sum ani yin pai ani yin ang le le jing ki chapang cha kai bang chun ki ko ma chun hong ka ki ho ji hani ta bang mo le ti chu ai Hijau ke lancun veikadi chan pula meeting kan ini benar in kute ho tribe ho to ke ho le jumpa khachu kukin national assembly la ke jong assistant general secretary kana pan nahi no Thadou te hi ipinati bham ipin kukila bonati wa na pun ve la Thadou pun ve he nativa saiku blasa saiku no sai ku ka hi na tiwa ai banga ku kyon la abol na ji che amin apet ho di ham ti jo khat pa chun koi se nei bol chu seiding ka thei lo hi ta ku jan pulanga chi la chun pau thu ne a sei wa la mo gon e ho hi bon ke Thadou pau ti ve ta ku ki pau ti lo please ya jo Thadou te ti le vin ten he ti gon ho ve ta chu le zat dang Nepali ai lo adan no kon ei pau thi ho kon pakin thu ase ham hoi som kan ase ting le Thadou pa wa kan se di ve ta Thadou pa ti phat le mi ke khai kon aja nun lo group ka ji is ko the lo de hin e bon chawa chi keima original hin keima ringa chi Thadou hi ka tha ka ha thi ai pu wi ti to sap le lang ho zo siang ko IPS, IAS kita hojau sangkun Thadou tribe ma ane kila wa jauh ane ji to he kalong ehon tribe ma chi chu kila wa ji do hin ya chu ta te ho ngam kai ho ding nin phat ta loi ta na pan na bang pon tho ven nan koi ma sei sit lu bia in na to ding tam ta ame ka ti bang su ta na to ding nan ke ho ding bol ding to ding nan ke ho ding sum na pai jong ikipu ro ding social organization na ju sum na pai jong hipu in ei man ki hol tha ki don tha ei ma ki po ro a ki le hi chun suman poi paim poi akhati ti am lo thanom ta nang ban ne bin avel tip na kan ni ke ma sei tip lo ta jong nan tham chakhat sei na si khil se wal min tin jalo si jo pati min ke ngai demu te ka pai tham chai tang Paumin pujam hoa ko na ho lim na ngai tha tawin tu na ba nin invite so ko na ho lim na kha de ni na ngai te wa sa pena ene pi de win KCA te no pa blok nga kon jang thang te ma pha cham chat piu tin so phat le ban chal de tin tun KCA te no pa blok president pu phat ra piu ne Amin. Tuni niko phat hai la phat pha e piwa mas penin pa batin ju thangwa na kan ti masani tenupal block nga chu kai puin district langa jo a thakhe la hung ke en tuni hin KCA tenupal program in PVT president pa chun ke la kong pun
ka khwa kin khat min secretary pa yang ong kit pu tin vice pa yang chu KCA tenipal thalhanga meetinga chi ai ji chum nang le lalboy cha mu pa information secretary pa nang ni be na ga ya hun ding he ya jin pn ja chu in ngam sian pha ra chu ke ni lo hi district thalhanga hung pong ke han tai ti chu kan phon do nu me ke hi le district executive na chun custom and cultural secretary pu sa dal boy khule information secretary chun ki pawmin tun khun hitabang TSA student ho autek tung ni wa ki ho yo ni min pha wa ke yong la wa ding thea kom jin amasapinin pa batin thangwa na kahin pin banting le general headquarter langa TSA general headquarter lo hin ding le parcel ho hin tunia kilheng do sa te naw te ho yu si na bon chawin KCA thanangin ka ngai lu na le ka ya na salam kan pi ni ki pawmin din yo tinupal district sungahin suden buri hi tamta inei tabin TSA min KSO min le matia min vai phiang min che yong le student buri ha yo si chu KCA dinga chu achum koi macha chum mampu KCA dinga chu acha te naw tengen be ai ti chu ka phun do num ka se do num hi nang khuchin ni namwa khuchin ti chu chum pon KCA dinga chu bon chawa dinga chu cha te naw tengen be civil organization langa dinga chu ki thu khom ki to khom ning pen khom ding koi ma achum pui ti chu ka se do num hi chibong chun tunia hingke hang do cha te na ti hoyong civil organization langa dinga na tong dinga hung ki hang do ni ji bin no han jong pan hin la bin lang ngai lu ta in na hin tong bin lang hung ma cha jing bin ti chu no hoyu si ti na kan ni no me hin e chun na chi sa phan jong TSA langa lam ka nga ana to no ho chu amachal hevin apon thovin jibong chun no hoyong hung machal bin lang tom ngai tain hung pong bin lang ke so hen lang MS so hen lang vai face student hon la koi hiang la kichu mun am lo hilin thakhat tain pan hin la bin lang hung pong khom chi bin lang zal na ma dingin pan hin la chi bin ti chu ka sei do nu me he chun tu ni na ho pathin pathin na bo han lang na to naw ma chal bin lang hang san bin ti chu ti na kan ni nu me he chun tu ni a ke ma pha chom cha ki pa tha ka sei nu chu chan chu tan ti ka ki pa sei ki si wala ma le ki ngai dam hu to ve Pamin KCA Tinopal District Thalhanga Kalso Pudang Thangin Holim Nan Mang To Ti Honin Ma Chung Ki Pa Thu Kan Sein Thu Sei That Dan Chu Pai Di Om Hi Be Yin TSA Lam Kai Ho Tinopal Block Branch Ho Dinga Thanop Ta Lung Mun Ta Pu Ei Thut Pe Jiu Win Pudang Thang Chung Ki Pa Thu Sei Win Abanin welfare mulu area welfare ho nam kai ndo chu ko no na ki head be se wa na ki ma na ki kho sa lo hin jo in ka head be se lo hin mi thom thum wa nga chu ya chu welfare la ko na nam kai ma ja ka be ni ga din pi ti mulu area welfare committee ho chu pa ne President Pu Chun an phun ne am kati le nak ngam sung be se wa ki pho lo kom le oi pi cho pen ta ti da hen tin ai pi le representative ho an ne pha chui tho tan jong le chom chat
nom je win lam kai ki lang tha lo pi ta hi je chun no la ko na welfare representative ti tau te khat pen penin chom khat ti khona thapi na phat ne ga ni pi thei du hom special invitees in to ke lona ti chu hin tin phat ne ga man pi lo chun chu pau min te ki pau min tu ni mi tam ta hin boina yam chun chu ma chu in ko man de ye ho district sung ai da ti selam kai akileng tha hole he kotol lama Thadou bi ho hin chele ti se general kotol lam kai ho hin anh to gun te ho ang cha le na chai na lam hitan tu nai hi sailing itil ai su ta ki tu ai hi kyo hin ki ki yong ka nei be se lo hin ai yong la lam kai ang ki ti tiong la mi ari ngai mai lo hin ai wa ai ma chun mi hem khat hin na mo pu na khat in ikal se dol la dan mila thu se yan lang ai pi zu yong la ai ma thu ki ta lo he ti chu ake pat na pen aka sei no men tu na kilang do tha lam pa ho ko ma aji chu mi him than hi ti yong le on pathin tan sa ya ho lam kai pe no hin ito ho i bol ho i ngai tu ho hi apat sa pathin i do hi yo adunga lo lin na hin te ti tu na kin ave la lam ka ho ko ma ka sei no me hin chule hei ma hen na chi na min ki so ma na tom thon ko ki hi khununga eya de nga lo sam na hi ti su naw te hon gel do pomen itam song win Thadou society ngai lut na ya le nam ngai lut na ya len boi na ya na man nang ha san na ya nam zong le hong san ta pen nan la de hi kin no a chai na ka sei no min tin sei khilam na tingai ro mo ta Munoi area welfare committee ho ta nga ko na phat chom phat holim na ngai tha tawin ki no cheng thim ta kan pi yong le hotul te ni oi ta no ai Munoi area ki tile ko nyam cha cha yi nge ni bo na mun chu ko pi nom chu yong le no welfare ho da la chu TSA ho yop ki ji no ma hi ya chu phat chom cha kan yin zala nen go pi ji bu chang ba ki pa thu kan sei win hau so ong tham khat hung tho in zong de hi chan chun special invitees lang ho si chu phat chu ana kha ki ning ga tin tun abanin ana chi tin vote of thanks hi TSA headquarter la ko na chu ding a hin jong le ken sei tang ka ti thagat khat hai ta zo phat ding le ki khen na taw na nei ding ke ha do na ding benediction ti tawang tan tin ene pi di ma pastor se kin ho ki ene ki gon pi pai pai tin Center Church KBC Munoi area in tin tu ni khu program lo jin na dinga lam kai point ki tha bol ho TSA General Headquarter 64th General Assembly Bukina anaki ki phat sa to ki hona chu election ki ti ting le hin process tam ta involve hin number 1 election commission dan deu khat chu sima ni khat ani be appoint bola election process autonomy thim ta nen gun di weti ngai mi holding number 2 hi election commission ho chu sim chai phat ting leo chun election notice a so diu notice wa ko na ni za ham leo phat ting le nomination tinga mi ko diu mi ko kit zo phat ting le chun
scrutiny ball chai phat ting la chun withdrawal ball kit ding withdrawal zo phat ting le polling ball kit ding zo phat ting la chun polling ball zo phat ting la chun counting ki ta tan sim kit de zo phat election result declare ball kit de it's a process ho lo si hi organize ta ki hi lo je hin membership chu khosung khatna ki chang khom ta banga pak ta baptist member ta bang ho bunga ta bang ki hi lo ja chu hi entire process chu ni ngai phat ngai tha khat san ni lut kit ding sumna pai lut kit ding financial involvement kit hi chu TSA chun ko mai di chan a constitution na jo ki ji wa nga ki jui lo khat ai ja chu che khel taw te mi ve within political party or the membership ho la wa pha sa pen ho ta hi appointment bol ji bang wa hin headquarter in phai sa mi ho hi appoint bol tho taw te tia chu appointment chu kan bol lo hin lam kai ho chu experience dung ji wa chu atam zo chu pongai ngai lam kai chu nai tam khat ai pu hung pi taw e hi jong le ki vai pu na bai je thei ni dinga chu hinge democratic system chu violation a ke bole tiong jin adi na chan om thog ni jong le a member student lang ham khang tha lang ho ham in membership ke la regular ta primary member ke la wa hita chu mi active ta organization jong ki lo ja chu da ding yong yi thei lo ja chu ai pi na chu yong le hitin bol tau te tia ju ke vai hom na kan hial to ke lon na chu election lo wa chu headquarter in appointment hum ke bola cho chu ja sen na ke bol sa he chi ke tep na ti ta te ja sen ke ti na mo ja mi chi ke tep na ni ko hum ke bol hin chi kan clarify to ke lon na chun tu ni khon Tenopal branch lam kai lui ho tam masa kum ni sunga pena vai pu pi ho zo si chunga TSA jana headquarter ke pathu se zo lo ke phongin sangten na chunga ba ke pathu avel veleng ken phong ve ti yong chu ni kwa lam kai tam masa tam khat nen complete no to ke na tu a continue bowling lam kai ho hin so tam masa lam kai tu a bol to lo ding ho zo si ni bi chung wa TSA jana headquarter ke pathu khan se ve ti chu kan se den pho do nom hin tin abana tuni ni khu lo hin program lo hin dinga hall ilakai chuting the refreshment video camera chuting the invite ho sa po ai ko pi ho mazo si logistic arrangement ai bol pi TSA Tenopal branch lamkai ho zo si amin chi ang phahi yong leng no ho branch sin hitabang lopita nago no ba tuni ni ko program lo thim denga na pan la an zalivin na chung wa pa thu TSA jan headquarter hong ke phong et yong chu ken pho do kit hin tin chu teng le TSA Tenopal district te taw te cho ta le ang kal sung sa molo sa pu le KCA Tenopal block president pu nang ni chung ang ke pa thu vela khen thong do in Onoi area welfare committee lam khai ho chung ang ke pa thu khen sin mayu president nu chung ang ke pa thu kan phongin chu teng le hausala lun na jang hin lun na jang ho sa pu chung ang ke pa thu kan phongin cha amol ho sa pu chung ang ke pa thu kan phongin khausan ho sa pu chung ang ke pa thu kan phongin NG Bethani ho sa pu chung ang ke pa thu kan phongin El Phaiza ho sa pu chung ang ke pa thu kan phongin he che teng le Thadou in pi jana headquarter vice president pu pujam ho le TSA Chandel ani ke ti lai lam kai lui le tu a Thadou in pi jana headquarter secretary general pu James Sungong ke pa thu kan phongin Chating le speaker lui pu tu le to a lecturer pu
ลิมปูจึงเอาจะปาทูขันพงินมินิสไตรปันปีปูเรเวนทางคุมังเขากิบจึงเอาจะปาทูขันพงินฮิจิกินาดิงาพัทเทวางชมปีว่ากิปันนาเต้าในดิงาฮงกัลซงเรเวนซงคุลเขากิบจึงเอาจะปาทูขันพงินจุดเต็งแหละพาสเตอร์เซคุกินเขากิบไปเขียนนาเต้านั่นเองที่ง่ายก็เป้าจะใจจัดนายอย่างนั้นบางห้องจีนบอกให้ดึงอามันจะมาจังหวะจะปาทูเห็นพวกนี้เฮ้ฮิติจนตัวนี้นี่คุยกันมันจันดึงฮันเนี่ยนายองกอนฟิววินจงปอดทิ้งหมดเลยดันสไตล์วางใจแต่เราไม่เทเห็นในหัวดึงอาจ้ะอย่างนี้จงกอนนี่ก็กี่โกงเห็นนั่นโกงหัวที่เสียติงอัปเปิลร้านโซ่จังหวะจะปาทูมองจะโฟงินจุดที่เนี่ยถ้าเรากินกิติติงแหละเฟลขลุ่ดีเดียตินอปลลังจันตินอปลลังงาถ้าเรากินกิติเนี่ยเฟลขลุ่เอ็มเฮมินถ้าเราอามาจึงเอาจะปาทูจะโฟงินฟิเลตที่น่าออกในฉันยูเกลจุกิมินพาที่อย่างเลยไอ้สาจึงจะก่อยเงินอย่างนั้นมาอย่างตัวนี้จันเดียตัวง่ายตาถ้าเรากินกิติเลยfail khalo without fail na e pat bi jingwa pu em hemin thado ma chingayo ki pa thu khan sein hi chan chu ki pa thu word of thanks kan sei thei hin tin tsa tin pal branch ka den tha hon o taking ai sei bangwa thado chu ki hi so ke yong ki pom num nai lo hi mi tam ta hin organization how to pan kila nom lo tha do chi ki mo hi jing hiti chu din mun om lai tan hon big role to taw te sacrifice nen lo wa tha do mina lam kaya pan king an hong ki gon to ki hon na tha do nam ni pi te ho zo si phat chom na ama ho lunggel ai lo al mi pi te ho de a phat chom tong do the ding a pan hin la jing win ti yang chu a chai naก็ทีมเบนนมกินเห็นตินฮิจันจู vote of thanks กิมบอยเขาเก็บ secretary finance ที่เอเชีย headquarter ทะเลงากันเกี่ยมามันกันใส่จูจันจูให้ตันตินตูนกิเชนนะต้าวนะในปีดิ้งว่ากิเชนนะต้าวในปีดิ้งว่า pastor เซคุกินเขาเก็บอามาเกวิตินเช็คใจจริงแหละโฟโต้เซสชั่นขัดลำกายสีจุนตัวไล่จอมขัดงานในจินเดี๋ยวห้องคอมมีปีหกสองพอตัวจอมขัดงานริมเกล้าคอมในจินพาดเลยจุดนั้นเนี่ยเดี๋ยวงานจุดเกต่อหล่อเทียวจุดตัวนี้นี่หัวอีพาดหนูห้องใจเนี่ยเดี๋ยวเห็นจินตุนอีปีนั่นให้แหละปาสต์ปูพาดบางทีไงเก่าเต่าเนี่ยเฮ้ตอนนั้นห้องสอบตอนนี้บนจันดิ่งอุตินก็ที่นี่ก็ตามนี้อุติตอนนั้นอุติก็จะป่วยประกายตัวนี้ oath taking ceremony of KSA Executive Body Tinupur Branch Program Jibong Teho Abula Pana Atop Natsangeya Boina Hasan ay Macaumlawa Program Tehodam Selani Chai Sanjivin Pakai Kachipa Vinamin Kain Thangba Vinahe Tua He Program Kanchao the Kilhana Chilamuna Kun Hong Kilhado Din Kahitavin Dong Kilhado Nung Tinga Udan Pakai Nangman Lagawa Khachane Umpiwa Kachile Kawali Now Abana Chiyo Tingle TSA Tinupur Branch and Pakai Kipana Zala and Kung Zong and Simo Hinso and Kanye Divihin Kanye Di Hozang Nanga Kan Hamba Vinahe Ke Hozo Si Kahivin Program Hozo Si Damsila Nature South Kilhana Thangma Pumahizana He Kapakai Jesus Christa Mina Kauntawa He Amen.
Lanjutkan kau kan.我操！那是我啥以后，我连这个啥意思的？What